Zdravo drugari, evo stigla nova igračka. U pitanju je znači bušilica, bušilica, znači akumulatorska, ova Hilti. Znači u pitanju je neka Performance, to je ta Parkside-ova neka bolja serija alata Performance. Ti alati imaju duži radni vek, u stvari životni vek, zato što njihovi ovi motori nemaju ove četkice. Evo piše brushless. Znači u pitanju su ovi brushless, znači bez četkica motori. I naravno Hilti čekićera. Sad, koliko su stvarno dobre i kvalitetne, ne znam. Evo, dobio sam ovdje ovo šipku za rastojanje i ove 3 Hilti ove burgije sam dobio. Šta ima? 6, 8 i 10. A dobro, bar nešto su dali. Ima neka ova krema, mast, ne znam šta je. To ću vidjeti u pustu, ne znam šta je, za čega je. Šta se tu podmazuje? Možda te burgije kad se ubace. Da ovo bude unutra masno. Tu u glavi. Jer to je specijalna glava. Nema ono stezanje kao na klasičnim ovim bušilicama. I naravno baterija koja njoj pripada. Velika. To je isto iz Performance serije, 8 amper časa. Znači da kažemo neka jača baterija, znači ne ona od 2 ili od 4 mala. Evo šta kaže napunjenost. Sve 3 crtice. Dobro je. Znači ima još i od 12 amper časova, to je ogromna, najjača baterija njihova. Mada ja mislim da nema smisla toliko jaka baterija. Uglavnom, 8 je sasvim ok za ovu veličinu uređaja. Ima naravno većih uređaja, tamo možda ide, mislim tih alata, 12. A ništa, ima tu prekidač. Ja ne znam kako se to radi, to moram vidjeti u pustu. Kako se s njom. Ajde da vidimo, stavimo na sekund bateriju. Znači ide ovdje standardno, kao i kod drugih, samo se škljocne. Znači, evo, ali je to teško. Pa ko će to držati? To mora s 2 ruke. To mora, znači, i ova ručka da se okrene. Čekaj da probam.